tindzaba telwimi lwesiswati. Ngitethula ngise Auckland Park eJose etindlini tekusakata SABC lishonile. Sibonge mbukeli ukuthi ukhethe thine nadi ilethamba embili lomuhla. In that scuffles or that fighting they have together, it happened that he was hit in the position whereby sustained injury and succumbed to death. Uvele kafishane enkantolo yamanje kaBhokweni eMpumalanga umsolwa lo solwa ngekubulala ndzadze wakhe amngcwabe ethuneni lelingashoni ngekhathi emagcekeni akubo. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shibambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Sikhundla samabhalane jikelele wenhlangano ye-MK asicaci ngemuva kwekukhishwa kwaFloyd Shibambu lenaye wathatha tindzambo kuDokotela Sifiso Maseko. Loludzaba lolulandzelako lungahle lungehli kahle kulabavelako. Emathambo lekukholelwa ukuthi asibongile Nkosi loneminyaka lengama-44 atfolwe angcwatshwe ethuneni lelingashoni ngekhathi emagcekeni asekhaya kubo eHalfway kaBhokweni edvute White River eMpumalanga. Loku kuta ngemuva kwekuthi umnakabo wemfana loneminyaka lengama-30 akhombe emaphoyisa ukuthi wamngcwaba kuphi dzadze wakhe kulandzela kuboshwa ngalesibili. Nkosi wanyamalala lo mnyaka lophelile ngenyanga yeNkwenkweti kanti umndeni wakhe awumange ubikele emaphoyisa njengobe bewucabanga ukuthi uvakashele bangani. Ngikusho kwamaphoyisa letelamani kusolwa ukuthi tibe nengcabano leholele ekushoneni kwaNkosi. Lo mnakabo ubese umngcwaba kuleli thuna lelingashoni ngenhloso yekufihla ubufakazi ubese ke ubikela makhelwane ngalolu dzaba. This matter is coming back as 29 of May last year. It's where actually the sister went missing, and it appeared that it was a fight between the youngest brother and the sister. And in that scuffles or that fighting they have together, it happened that he was hit in the position whereby sustained injury and succumbed to death. And what we are learning is that nobody knew about that, and it was actually kept hiding, and we couldn't hear anything about it, and the matter was not even reported to the police as a missing person. And what happened, the brother actually indicated to us, is that he used to come back at home because he's working in Johannesburg. When coming here, he will talk to to the brother, youngest brother, and asking where the sister is. He will mention that he has visited friends or whoever people they know. Umsolwa uvele kancane enkantolo yakaBhokweni kanti lelicala lihlehliselwe mhla til-14 ngenyanga yengci lo mnyaka lositulo. Commissioner wemaphoyisa eGauteng Lieutenant General Tommy Mthombeni umemetele ukuthi lizinga lebugebengu kulesifundza lehle nga-7.9 wema% etinyangeni letindzatfu nakucala lo mnyaka. Kepha ke kutfunjwa kwebantfu kona kusatipha emandla. Mthombeni bekatfuna tibalo tekota yesine kumnyaka timali wa 2024-2025 tebugebengu. Calvin Dludla nalindelwa Godi basihlanganisele nangu umbiko. Lieutenant General Tommy Mthombeni uthi nanobe emaphoyisa tamile kulwisana nebugebengu kulesifundza kepha kuthumba kusatiphe emandla njengobe kwenyuke nga-15 wema%. Mthombeni uthi linyenti lalamacala liyamene nekwebiwa kwetimoto kanye nekubamba inkunzi. A sample was taken of a size of 2,341 cases which were analyzed by the province to determine the circumstances and causative factors for kidnappings within the province. Amongst others, we had hijacking and attempts. Lo Commissioner uthi nanoma libonakala lehlile lizinga lekubulala kepha kube nemacala langu-191 kwavulwa nemadokhethe lange-75 ekubulala. Most of the murders within our province are mainly committed at a public place and then at the residence of the victims or perpetrators. Mthombeni uthi emaphoyisa asebenzisana nabo bonke labathintekako kulwisana netigebengu letitfumba abantu labasikati nebantfwana kulesifundza. Kanti uthi kunelihlelo lotebuchwepheshe lolubekiwe kulwisana nalesihlaba.
Tikhathatekile tijudeni eMpumalanga ngetigameko letenyukile tekufundwa kwebantu lokusukela etinkundleni tekuxhumana. Lokhu kulandzela isigameko sekufundwa nekubulawa kwa-Olorado Mongali eJozi kulandzela kuhlangana nemgulukudu etinkundleni tekuxhumana. Kusolelwa ukuthi letigebengu letigcwele etinkundleni tekuxhumana tiheha labasikati tiphethe ngekubabamba inkunzi tibathathele impahla. Internet student ngoba labasebenzisa kakhulu tinkundla tekuxhumana ingakho tigebengu tisebenzisa tinkundla tekuxhumana kwenda bugebengu tehlakalo takamuva tebugebengu lobusukela etinkundleni tekuxhumana tishaqise elinyenti. Be careful manje because umuntu abantu abaninzi bayakwazi catfisha abantu on social media. Umuntu afaka ipicture ngayo yakhe and then iflat on Facebook and then inyukele then ibe kwi date kanti asizokuphinda ubonakala uzokhipha nephela uhlobo. Thina kweyami rezi isithembele nje kwiqhaga lasegeyithini asithixelwa asina security esigadayo. Abantu asixa ngamnyango siyazi abantu bana ngenye imini sizolindela sekuthiwa abantu bakungene abantu. Nalabathuna bakhathatekile kungaphephi kwalabasikade etinkundleni tekuxhumana. You must send that individual's number to your friends, family and all that. So if that something may ever occur between you and that particular individual, so they can be able to ask that individual and so on. Emaphoyisa ayixwayisela abantu abasebenzisa tinkundla tekuxhumana ukuthi baqaphele kanti endelibide lokuthi labo labahlukunyetiwe bavele. Kuvamise kuba naletigameko lapho amantombazane bahlangana nebantu bathanzana nabo through ma social media platforms bagcina mhlambe ke labantu bahlangana nabangabadi ekugcineni batholakala sebagagadlele ngalendlela. Siyacela ukuthi ake basebenzise bazama ukuthi bagwema tigameko letinjalo. Ngikusho komdluli bawathathele tule emaqala ekugagadlela ekubulala ekuthola imali ngekusabisa nokuthumba. Sikubutile mbukeli ukuthi tiyanza tigameko tekufundwa kwebantu. Ingabe ngutiphi tindlela tekuphepha noma ke ungakuqinisekisa njani kuphepha kuletigameko? Uphendvule ngalendlela. Ngiyabona ziyanda igameko lapho ukuthunjwa khona abantwana nabantu besifazane. Ayikho into singayenza thina somphakathi kepha ke ukuthi sibambisane nje namaphoyisa namaphoyisa asebenze ngokuthembeka bakwethu kubani ufike abanje umbulali bese ngakusasa ayakhishwa. Mabayeke uhayikha ngoku bakhwele imoto abangazaziyo. Kubaqhubi kababajonga abantu bahayikhayo banobungozi gqithi. Bantu bethu abangamantombazane lumkelani abantu enibafumana ezinkundleni zokuxhumana banithembise izulu lomhlaba nizophela lumkani siyaphela isizwe. Iside isikhathi sizama ukukhuza ikakhulukazi abantu besimami ukuthi abasaba ukuthemba abantu abathola ku Facebook naku Twitter. Mase bona bagijima yakho ungazi kwenye province uye kwenye province umuntu ongazombona ungahlangene naye. Kusikhathi msakade ukuthi sisebenzisane nemaphoyisa sibambisane simalunga yomphakathi sikwade kugwema nabo bugebengu singafihli umuntu uma enda bugebengu bufana nabo bekuthunjwa kwebantu. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe at first wakutiphendulela ngawo. Sikhundla samabhalane jikelele wenhlangano yeMK asicaci ngemuva kwekukhishwa kwaFloyd Shivambu lenaye wathatha tinzambo kuDokotela Sifiso Maseko. Kusukela lenhlangano yasungulwa kuletinyanga letilishumi sayibe nabomabhalane jikelele labane. Lokubonakala kwangathi ke kutinkomba tekuthi kukhona kungadindi ngekhathi kwalenhlangano. Kungaboni ngasolinye ngekhathi kwalenhlangano nelichekeko ngiletinye 13 lesolo hlasela inhlangano yeMK njengoba kubonakala kwangathi kunenkinga yekubanga kwetikhundla. Lebeka ngimabhalane jikelele walenhlangano sihle ngubane waba kulesihlalo tinyanga letinzathu walandzelwa nguArthur Zwane lo aba kulesihlalo emalanga ngamashumi 30 kanti Dokotela Maseko wahlala tinyanga letine wasewushiya phansi kulesikhundla. Floyd Shivambu uhleli kulesikhundla cishe tinyanga letithi atibe sithupha kepha wacabana Duduzile Zuma Sambundla lengilapho labanyende bacabanga ukuthi ngiko lokholela ekutheni agcine akhishwa kulesikhundla. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Excuse me. We believe that his redeployment will strengthen the MK party caucus as the official opposition. Lenhlangano sekufute ithole umuntu otovala isikhundla lesibalwe kakhulu samabhalane jikelele
kukhona ke magama lavele ukuthi angahlaphakanyiswe ukuthi kube ngibo labathatha lesikhundla sekuba ngumabhalane jikelele walenhlangano lawo ke afaka ligama lanhlamulo ndlela Phumlani Mfeka nabo ngani baloyi. The position of Secretary General of MK, I don't know, should I say, is a poison chalice? Because we have had so many Secretary General. I think he's the third. So, and clearly that position is going to be interesting to see who's going to occupy it. Noma ngabe ngubani utawuthatha lesikhundla utaba nemsebenzi lomkhulu noma lomatima njengoba kumele etame kuhlanganisa emagala alenhlangano aphinza aqinisekise ukuthi lenhlangano yenda kahle njengenhlangano lephikisana lokusemthethweni. Luphiko lwebashushisi kuleli luthi aluthathi luhlangothi uma ngabe luphenya emacala nobeke lushushisa labo lababukene nemacala. Lokhu kuta ngemuva kwetikhalo letithi loluphiko luyahluleka kushushisa emacaleni layamene netembangave. Lisoliwe liphiko lwebashushisi kuleli ngekwehluleka kuphotfula emacala ikakhulukati lawo lamakhulu nalathinza bosopolitiki. Lokhu kususe imibuto lethi ingabe loluphiko luyalandzela yini bufakazi naluphenya nobe lugcila kakhulu kulona losuke asolwa ngalelo cala. Lokhulumeli NPA Mthunzi Mhaka uthi tonke letinsolo tide sisekelo. That is an allegation that can never be substantiated. It is not backed by any evidence or facts. Yehlulekile kushushisa abantu emacaleni lamanyenti engohlakalo kufaka nalawo labukene nalona bekangumphathi lomkhulu weEskom Machila Gogo lo bekalilunga lesigungu lesetulu ku-ANC Zizi kodwa nengohlakalo yeliplazi belikhicita lobisi iEstina Dairy Farm. Mohaka uyaphika ukuthi iNPA iyehluleka kushushisa. We never target individuals. We focus on relevant and admissible evidence that is presented to us by law enforcement. Iphinze yasolwa kakhulu ngekwehluleka kushushisa abantu labathinzeka kungohlakalo yokugwamanva kwemandla embuso. Inhloko yemajaji leseyithathe umhlala phansi Raymond Zondo yabeka ngalendlela ngalolu dzaba. It doesn't help for the police or the NPA to rush to take cases to court when they are not ready, because then people who are otherwise guilty will go off scot-free. Onke emehlo nyalo athenjo ecaleni lelibukene nalona bekangumabhalane jikelele we-ANC Ace Magashule. Takhamuti tifuna kubona ukuthi ingabe iNPA itawukhona yini kushushisa labo labathinzekako kulelicala. Akasekho emhlabeni lona bekangumengameli weleZambia Edgar Lungu. Inhlangano yakhe Patriotic Front ithi lona bekaneminyaka le-60 ushonele kulesinye setibhedlela sakulelave athola kwelashwa ngesifo lesingakadzalulwa. Lungu wahola lelave leliseningizimu neAfrika iminyaka lesithupha kwade kwaba ngumnyaka wa 2021 wabeseke wehluleka kuphumelela likhetfo lapho wehlulwa khona ngoKhayinde Hichilema. Ngemuva ke kwekuhlulwa kulolo khetfo Lungu wabese ushiya phansi kutepolitiki waphinze wabuyela nakhamba sikhatsi lapho bekabonakala khona kwangathi ke ufuna kubuyela agacele isikhundla samengameli. Kuletinye nasibuya eTitolo ingetulu kwama-40 imikhukhu leshe yangqongqa kulandzela kwekuqubuka kwemlilo emkhukhwini yaseKennedy Road eThekwini. Asiphinde sikwemukele esigabeni sethu sesibili setindzaba tesiswati nawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Ingetulu kwama-40 imikhukhu leshe yangqongqa kulandzela kwekuqubuka kwemlilo emkhukhwini yaseKennedy Road eThekwini. Kukholelwa ukuthi lo mlilo ubangwe kuchuma kwetindzambo tagesi. Besimo lesiphuthumako basebente ebusuku bonke kutama kucisha kanti ke tiphathimandla tithi kude lobikwe ukuthi ulimele. Imindeni leminyenti isele ingenalutho kanzi satama kubuyisela tindvo esimene. Lokuthi ngemva kwekuthi kucubuke umlilo emikhukhwini yaseKennedy Road ebusuku bayitolo. Lenzawo lena ke ayicala kuhlangana isigameko lesifana nalesi. Kususwe abantu ababalelwa ema-70 kulenzawo. Labahlali bayiswe kulelinye lelihola lemphakathi wenzawo. Uvele kwaqhamuka umlilo ususigubhukayo. Usugijima nje futhi ngalendlela ukuthi awusalawuleki. Lapho angibanga ngisakwazi khipha lutho ke manje mayimfume ingane wonke ashele endlini icathulo zeingane yonke into ngishiya incwadi zabo.
njengoba ngidayisa ngemfulamfula besihlezi nje la ngidayisa la ngithi manje ngithi ngivula lo mnyango ngizongena endlini maye nali ilangabu selilana ilangabu ngatshela abantu ebengihleli nabo ukuthi hayibo nanga umlilo. Philip Caba lothinzekile kulesigameko salomlilo uthi sesithe isikhathi solobamele loluhlelo lwetindlu lwahulumende labathenjiswa lona. Kamba kancane ukuthiswa kwethula kulezi zindlu. Yabo yithi nasishelo ngishona inamba zethu lana ekufanele sise ngazi kusazoba iprocess ende kakhulu le. Diphathimandla tithi lenye inkinga lehlangabetane belusito oluphuthuma kungena kulendzawo njengoba igcwele kakhulu. Response lena yamathimba ethu sibonile futhi ukuthi ena le ndawo lena kujwayele ukuthi nakube khona igameko lapho kusha khona umnyango ke emsakazi ngaphansi kobuholi bukaNgqongqoshe ubuthelezi ukwazile ukufaka ama smoke alarms. Mzila uthi besimo senhlele basabwa ukuthi unganani lo monakalo loshiwe ngulomlilo. Balingisi bebasebenta nemlingisi longasekho emhlabeni Presley Chweneyagaye bamchaze njengemuntu bekangathanzi ukukhuluma kakhulu atinikele nasemsebentini wakhe. Bangani bosopolitiki nalaba bekasebenza nabo kulemboni yetekulingisa bebamkhumbula lamuhla eState Theatre ePitoli. Lomlingisi loneminyaka lengama-40 ushone lenyanga lephelile ngemuva kwegula sikhashana. Watendela ligama ngeminyaka wa 2005. Terry Petho na Kenneth Ngosi bandlulise nawa emavi. He was more than a colleague. He was part of my beginning. And somehow, the end of a beautiful full circle moment in my career. We worked together on my very first film, Tsotsi. We were just kids back then. Young, hungry, and full of dreams even we couldn't articulate. And yet there he was, carrying the weight of that story with a quiet intensity that left everyone breathless. His brilliance catapulted my career into unimaginable heights. I don't say that lightly, but being part of Tsotsi opened doors that I didn't know existed. That's one man who never had ego. That boy liked to play. That boy believed in what he was doing. So when I met him as a young man, I met Terry, I met Zenzo, I met Mutusi, and I was playing with these young human beings who just loved what they were doing. And then he carried the whole story. Umneni wakhe ubonge bantu bakuleli ngekubasekela njengobe basemandini. When I heard the news, I just woke up and I started packing because it was unbelievable. So, kufika kwami lana realizing ukuthi vele umnakethu akasekho, it was devastating. And lokho siqinisa kakhulu ukuthi imithandazo yabantu from yonke indzawo iyevakala. Ngoba vele lesikhathi simadima kakhulu lesi. We are very devastated, but you know, the silent prayers, you know, the virtual prayers, and the physical prayers, we feel them. Nasivakashele kumakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Mbukeli tingako besikuphathele toni lomuhla thola letinye kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letlandzela leti khona tesixhosa nakubumbana insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungakhohlwa sikhona simo selitulu ngemva kwetitolo nento zakhe kanti ke usuku lobuhle ngwane.
asibuke kakhulu ke Rebecca sikwamukele ke kunasi isimo selitulo kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlwa namuhla likhombisa ke kuba nemathuba imvula mabuya kakhulukati enkabeni live njengoba lapha kuye ke la 30% kanti ke nasempumalanga live ahleli lapha kuye ke la 30% liphindze libonyana ngemafungo lelomuhla kanti ke masicubeka sikubukela ke la elangeni la kusasa ngolomuhla sisekhona ke la umathuba imvula mabuka ke enkabeni live njengoba lapha kuye ke la 30% kepha ke kuyobuye kubalele ke empumalanga live ngolomuhla kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service ikhombisa kuba nemoya lomatima mabuya kakhulukati la esifundzeni ke la eKwaZulu Natal kanti ke nasenhlolwana Kapa elangeni la kusasa usekhona ke lo moya lomatima kuleto tindzawo leto kanti ke masicubeka sikubukela ke mazinga ekushisa ukuthi semenjani kakhulukati elangeni la kusasa masibuka ke sifunza eGauteng siphulile ke nasi sifunza kepha ke abanze ekseni mabuka ke uBronkosspruit ngathi weJohannesburg eCarltonville lihleli lapha ku5 kanti ke sifunza iLimpopo ngola lomuhle etindzawo letifana ke la nabo liphalale likhombisa ke kuPhola kuThabazimbi boBilabila nga22 kanti ke mabuka kuPhalabura lapha ku25 lipholile nakuleto tindzawo leto kanti ke sifunza impumalanga indzawo lefana naboMbombela lipholile ngayi24 kepha ke bekubanza ke ekseni eCarolina ngayi5 kanti ke nobe ke nga4 kanti ke eMelo nangale kubo Standerton kuyobe kubanza kuleto tindzawo leto ngola lomuhle kanti ke sifunza impumalanga nobe ke KwaZulu Natal ngobuka ke eVryhead eMnambithi ku24 lipholile leto tindzawo leto kuyabanza ke eKokstad kepha ke liphole ngeCastermadina ngaye ke la 21 sifunza ke Eastern Cape indzawo lefana nabo kwaNojoli lapha ku23 mabuka eMthatha East London nangale kuMakhanda lipholile leto tindzawo leto kana kubogcebeka ngaye ke la 21 kanti ke Western Cape tindzawo letfana nabo Fred Natal Glen Williams bovusta lapha ku21 lipholile letindzawo leto ke nangale kubo Cape Town kanti ke ePort West lapha ku23 kepha kubanze ekseni ngaye ke la 3 iNorthern Cape ngalomuhle Sutherland liyabuta ukuthi nathi ngakiti ngubo nga-2 ekseni njengoba liyabanza kuleto tindzawo leto kanti ke Kuruman lihle lapha kuye ke la 2023 eKimberley kanti ke sifunza iFree State mabuka indzawo letfana ke la nabo Bothaville ngalomuhle lapha kuye ke la 22 eVelkom lihle ku21 kanti ke Bloemfontein lihle lapha kuye ke la 20 Frankfurt lihle lapha kuye ke la 18 kanti ke sifunza iNorth West ngalomuhle indzawo letfana nabo Klerksdorp Ottosdal Lichtenburg lapha kuye ke la 7 kuyabanza ke ekseni kepha ke eVryhead nobe ke eVryburg lapha ku22 lo show ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto ke mabuka kubo Tosca kanti ke nakubo Taung nakhona likhombisa ke la kufuthumala kuleto tindzawo leto ngola lomuhle nangalobo show Renegel lapha kuye ke la 20 mabuka indzawo lefana nabo Blue Move lapha kuye ke la 21 lo show ukuthi indzawo leto ke lipholile ngola lomuhle njengoba sibona indzawo kuba Makhata ngola lomuhle angisho ngisingakube ngikuphathele kona busuku abube ngilobuhle